Dito na i-request yung Sinshu Bingan. Manipot pa lang din yung programa tayo na pauluhan. Rayaw ni Ilocano. Sinshu Bingan, loneliness surrounds me. You'd finally waiting here, just in case you change your mind. Give me a chance. Listen to my lonely heart beating fast for you. Since you've been gone, yesterday I know I've been crying over you, and I can't stand it no more, to be left here all alone. Give me a chance. Listen to my lonely heart beating fast for you. Since you've been gone, yesterday I know I've been crying over you, and I can't stand it no more, to be left here Oy, nang dead man ni Ma'am Gina Ibonya alone. Itipid ni Star. Give me a chance. 500 Star kini Sir Arnel Listen Baldi. to my lonely heart beating fast for you. Since you've been gone, beating fast for you. Since you've been gone. Okay, next song. I do Basol love po, you. lalaki. Ay, basol. Para kini Mami Gina Ibonya Yib. Ayan. Team song nata Manong Ray. Ay, team song Why? na. Mo Bye-bye. babae, nagayakan sa bali. Pananod replay. Kasan mo pa'y di ka rin, May mayat ko na yung lolo ba siya mangkanta? nain ka kaniyak intalali. Siya nagtam kay pasyo, Makapagindot ka lolo ba siya? siya nagat mo kay kaundan. Pero, Jak may waksit na palaban, naglaingay. den kalikutoy ayan. Naglay ka ba magpasyaw? Bukong ma inpatig mo ni ayat nga intalek ko. Saan ko ma anagbanag alinipat kumeta ayat. Awan na mo apamuspusan nudi bawing ko tuy ayan.
Ilocano. Hello, 8200, 45 live viewers tayo. 47 gaya. Ayan, thank you so much kini Ma'am Gina Ivonia Yip. Yeah. 50 star. Another 50 star. Kini Ma'am Gina Ivonia Yip. Basol mo, babae, Nanay. nagayat ka't sa bali. Ay, wala na triple. Kasanupay di ka rin, na inta kaniyak intaladi. Sinaktam tuy puso, Ayan, thank you so much again. Sir sinugat Alvin mo Alvin tuy Alvin. kaunggan. 500 star. Jak may waksit na palabas, di intalek ko tuy ayat. No kumain patig mo, ni ayat na intalek ko. Saan kumaanag-banag, alinipat kumeta ayat. Awanam mo, apamuspusan, no di bawing ko tuy ayat. Basol mo, lalaki, Babae ko naman. nagayat ka, triple 14. Noy. Kasanupay di ka rin, na inta kaniyak intalali. Basol mo, babae, nagayat ka 14. Ay, apay na doon. Nyamot na 14 nga ini. Ayan, thank you so much sa mga